kwishengero ry'Imana. Amen. Amajambo ni meza, Maneno ni mazuri, amajambo y'ivyizigiro, maneno ya kuamini, amajambo yo kunesha. maneno ya kushinda. Bwira mugenzi wawe tugiye kunesha. Ambia jirani yako unaenda kushinda. Hari byari byarakwitiranije. Kuna watu ambao walikufikiria, Mana yamaze kuvuga bigiye kubita, Mungu ameshasema unaenda kupita. Haragera igihe bakakwitiranya. Kuna wakati wanakufikiria, hakegera igihe bakagucira imanza, wakakupigia, wakaanza kukufikiria vibaya. ariko Imana yo mwijuru, Lakini Mungu wa mbinguni irambwiye ngo igirira abe, inaniambia inakuja kutazama. Ngira ndabe, Imana yantoranije, ngira ndabe, Ngira ndabe, ngira ndabe, Imana yantoranije, ngira ndabe, ngira ndabe, Imana yantoranije, ngira ndabe, ngira ndabe, ngira ndabe, uri kuno munsi, Imana yantoranije, ngira ndabe, ngira ndabe, ngira ndabe, Imana yantoranije, ngira ndabe, ugira urabe. nataka uone. Birashika Yawezekana bakaba bahora baguhanurira wakawa wanakuja wanakupa utafsiri, ngugiye kumererwa neza, unaenda kuwa vizuri, ariko hakaza ibibazo, lakini akaja mabaya. ariko hagiye kuza inyishu mu izina rya Yesu. Abasa bakakuhanurira, Wakakuja wakakupa maneno, mugiye kugenda n'imodoka, unaenda kutembea na gari, ariko ugacubura n'ayabizi, lakini unakota hata ariko Imana igiye kugura imodoka mu izina rya Yesu. Basaba Yesu. Imana yaje gushitsa, Mungu imekuja ntabwo kufikisha, yaje gusezera. hakuja kuahidi. Wasezeraniwe imyaka Alishahidi myinshi. zamani. Heza Oh, hallelujah. ugiye kubaka urwawe, Unaenda kujenga wako, hagacatangura kuza imborerwa. wanakuja walevi. Ugiye kubaka urwawe rw'iteka mu izina rya Yesu. Amina, amina. Bose babireba, Wote wakitazama. abarozi baziyahura, Wachawi watakufa. wa murozi. Wewe mchawi. Rarira. Imana Mungu yari yashace ubanza utabagwa bireba, ilikuwa inataka kwanza uniruwa, iba yaramwishe, ingekuwa imeshakuwa, iba yamwishe imyaka, ingekuwa imeshamuua dhamani, ariko Imana yararavye, lakini Mungu alitazama ati ntaramwereka kabla sijamuonesha ivyo yakoze ko byabaye imfabusa, aliyoyafanya kama ntahazoja, hataenda kupotea. ariko niyamara kubibona agiye gupfa mu izina rya Yesu. kwa jina la Yesu. Atihanye Asipotubu agiye kubona ingorane. anaenda kuona mabaya. Barakwitiranije, Walikufikiria, ntibari bazi isezerano ryawe hawakujua n'Imana. agano lako. Imana ihezagire Bwana akubariki, abakozi bayo. abariki watumishi wake. Ivyahishuriwe Yohana Ufunuo wa Yohana 15:2. sura 15 mstari wa 2. Mwiruke Kimbia, muhanyarukire. kimbieni mfike. Bonikisa nikiyaga kibirahuri kivanze n'umuriro. Mbona abatabarutse
banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igiti c'izina ryaco, bahagaze kuri co kiyaga c'ibirahuri bafise inanga z'Imana. Amashi menshi ku Mana yacu. Amen. Imana yamaze kubibona, Mungu ameshaona, yamaze kubona ngo utabagwa uva mu kibazo cyari kigusongera cyane. Hari ubukene wari ugize mu gihe, kuna umasikini ulikuwa nao, bari bihagariye ngaho baririmbira Imana. walikuwa wamesimama hapo wanamwimbia Mungu. Ugiye kuririmbira Imana, nyakuririmbira, unaenda kuimba Mungu inavyopaswa kuimbia. ugiye kuririmbira Imana utitoga. Mungu bila malalamiko. Hari igihe uririmbira Imana, Na wakati unaimbia Mungu, ari kugeza ahantu ugakoroka, lakini ukifika hatua unashuka. ati ibi bintu ndimwo, Haya mambo niliomo, ni Imana ni yamamagaye Mungu aliniita canke narihamagaye au nimejiita? kubera ibibazo. Kwa sababu ya matatizo Imana yarabibonye rero, aliyaona. Sasa irahejeje kuvuga ngo nimeshasema kwamba ugiye kuyiririmbira ufise inanga tangora. unaenda kuimba bila wasiwasi. Ntabwo ari vya bindi Sio yale warisezeranirwa kenshi, ambao ulipewa hadi mara ubu nyingi. Imana yaje gushitsa. Mungu anakuja kutimiza. Nagomba nababwire kuri iyi Nataka tariki, kuambia katika tarehe hii, abandika mwandike, ambao wanaandika andikeni. ijambo ryaje ngo muri uku kw'icenda ni uko gutabagwa. Nasema mwezi wa 9 ni wa Iyo Imana yatabaye Mungu akishaokoa, ntawe ubihisha, hakuna mtu ambaye anaficha, kuko birivuga. kwa sababu inajisema. Abanayoti rero, Wananayoti sasa, Imana igiye kubatabara. Mungu anaenda kuwainua. Uhuye n'umuntu Ukikutana na mtu avuga ko ari umutunzi, akiwa anasema yeye ni tajiri, abantu batabizi, watu hawajui, uwo bari umubeshi. huyu anakuwa anadanganya. Ni wahura n'umuntu Ukikutana na mtu yiyita umukozi w'Imana, anajiita mtumishi wa Mungu, abantu batamuvuga, watu hawamsemi, uwo azobabesha. huyu anakuwa anadanganya. Bagiye kuza badusoma kw'inyandiko nziza, Wanaenda kuwa wanatusoma maandiko, bagiye kuza batangaza ati naka wanaenda n'umutunzi, kutangaza kwamba jirani yule ni bagiye tajiri. kuvuga ibyo babona, Wanaenda kusema wanayoyaona, byari mu ndoto, ambaye alikuwa katika ndoto, byari mwiyerekwa, ambaye alikuwa katika kutafsiri, tugiye kubibona wanakuja kuyaona, kandi tugiye kubijyako. na tena tunaenda kula. Mumpera Imana yacu amashyi. Pigieni Mungu makofi. Wumva ukeneye Unasikia unataka kwinjira mu murongo w'Imana, kuingia katika mstari wa Mungu. birashika igihe wabayemo Yawezekana kuna wakati uliishi, utari bwakorera Imana ulikuwa utekaniwe. hujatumikia Mungu kiwa hulu. Hari abantu babaye mu ishengero imyaka 20. Kuna watu wanakaa makanisani miaka 20, ariko atamahoro barara. lakini hana amani. Hari abantu bamaze imyaka 10 bakijije, Kuna watu wana miaka 10 wameokolewa, ariko atamahoro barara, lakini hawana amani, bivanye n'umusozi uriko. ukitokana na mlima uliopo. Hari imisozi yose si iri kw'Imana, Milima yote si ambayo ina Mungu. hari imisozi Imana Kuna milima Mungu ibona inatizama, mugabo ntibeko, lakini hayupo. hakaba n'umusozi Ikawapo na mlima wibera kw'Imana. ambapo Mungu anakaa. Umusozi na yote Mlima na yote nawe uraba kw'Imana. na wewe Mungu Nimba yuko. ukeneye kuvugana n'Imana, Ukitaka kuongea na nimba Mungu, ukeneye gukorera Imana ukitaka mukuri, kumtumikia Mungu kweli, tugiye kugusengera. tunaenda kukuombea. Birashika ukaba wari warabuze umusozi uhagararako, Yawezekana ulikosa mlima wa kusimama uguha amahoro. ukupe amani. Natwe tugeze ngaha twarose amahoro. Nasi tulivyofika hapa tulipata amani. Aya mahoro dufise Amani tulionayo ntabwo twayamanye, hatukuwa nayo, twayaboneye muri iki kibanza. tuliona katika nafasi hii. Nawe urashaka kuyabona, Na wewe unataka amani, uco vyaguruka rero. utainuka sasa. Wewe wumva ukeneye kuyibera ku musozi Wewe w'Imana ambaye na unataka yoti, kuishi katika mlima wa Mungu na yoti, niwe tuhaye ikaze. tunakupa karibu. Uvyaguruke Simame kugira dusenge Imana. ili tumuombe Mungu. Wewe wumva hari ibintu bikeneye guhinduka Wewe ambaye unataka, kuna kitu ambacho kinataka mu kubadilika bugingo bwawe. katika nafsi yako. Umugabo araho yaravuze ngo ngomba gukora Mwana mmoja iciza, alisema napenda kufanya mema, ariko ibibi bikana lakini nitanga mabaya imbere. yanakuja mbele yangu. Uvyaguruke kugira dusenge Imana. Simame ili tumuombe Mungu. Amahoro yesama arutayo narinzi noaye
inazidi tuliokuwa tunafanya, ayirutayo twari dufise. inazidi tuliokuwa nayo. Uno munsi ngo tugenda habona. Leo hii tunaenda katika nuru. Hari abantu Kuna watu baruhiye ku misozi wamechoka itandukanye. katika milima. Imana igiye kukuruhura. Mungu anaenda Imana igiye kuguha umunezero. Mungu anaenda kupa furaha. Imana igiye kukugururira ivyari vyaraboshwe. Kufungua ile kwa Igiye amefungwa. kubikora ku mugaragaro. Inaenda kutenda hewani. Bose babireba. Wote wakitizama. Tugiye gusenga. Tunaenda kuomba. Duha kaze Tukipa karibu umuntu atari umunayoti. ambaye hakuwa na yote. Kuba umunayoti Kuwa na yote nukuburi wo ku musozi w'Imana. ni kuwa wa mlimani wa Mungu. Nabwo ubura umushitsi Haukuwa kuko ni munzu kwaso. kwa sababu ni nyumbani kwa Baba. Iyo umaze kuba umunayoti, Ukishafika kwa mwana na yoti, inzugi zose ziba zuguruye. milango yote na imefunguliwa. Ukeneye mu baririmbyi urajayo. Ukitaka kwenda kwa waimbaji unaingia. Ukeneye mu basenzi urajayo. Ukitaka kwenda kwa waimbaji unaingia. Ukeneye mu bavuga butumwa urajayo. Ukienda kwa watumishi wa Mungu unaingia. Ukeneye mu bamezisi urajamo. Ukitaka kwa wapiga vyuma unaingia. Kuko ni munzu kwaso. Kwa sababu ni nyumbani kwa Baba. Uwo nawe tumuhaye kaza atera intambwe aje ngaho imbere. Tunampa karibu apige hatua aje huku mbele. Uwumva akeneye kwinjira mu bikorwa vya NAOTH. Anahitaji kuingia katika kazi za NAOTH. Uwumva akeneye kwinjira mu mirimo ya Anataka NAOTH. kuingia katika kazi za NAOTH. Kaze ngaho imbere. Karibu huku Tugiye mbele. gusenga Imana. Tunaenda kuomba. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye gusenga Tunaenda Imana. kuomba Mungu. Imana yacu Mungu wetu ikangwa n'ibikorwa, inakuja kwa sababu ya matendo. ntabwo ikangwa n'amasengesho. Sio kwa sababu ya kuomba. Birashika ukaba wabaye mu gihe Yawezekana umepitia wakati wagiye ahantu bakakwima ibikorwa, ulienda sehemu wakakunyima kazi. babiguha nabo bakakwidogera. Wakikupa napo wanaanza kusema Uno maneno. munsi Imana yuguruye inzira Leo Mungu amefungua njia. kugira winjire mu bakozi Tuingie b'Imana. katika watumishi wa Mungu. Tugiye gusenga Imana. Tunaenda kuomba Mungu. Asante Baba. Data buja mwamushobora vyose, Oh haleluya. ngaba barahagurutse Ndio. bakeneye kwinjira ku musozi wawe neza. Oh haleluya. Bakeneye data buja Ndio Mungu. kuba mu bikorwa vyawe kugira baze baronke ico bazokwishura. Amina Baba. None data buja abari abaririmbyi bongera amavuta yo kuririmba, Katika jina la Yesu. abari abasenzi bongera inkomezi zo gusenga. Katika jina la Yesu. Yes, abo wari wasize mu ingabire zo kuvuga ubutumwa bahimba ingabire bongerereze data buja. Ndio Mungu. Abo wari wasize mu ingabire z'ubuyobozi bongere. Nduguruye imiryango ku buzima Kwa jina bwabo. la Yesu. Imbaraga z'umugisha reka data buja zize. Katika jina la Yesu. Ikiganza ciwe kizokora ko data buja. Ndio Baba. Reka kize kizana umugisha. Amina. Urakoze mwa. Thank you, Father. Tukweretse n'abandi kibirengeye. Thank you, Jesus. Bagenze data buja babura umunezero, bongerereza umunezero. Ndio. Umuntu wese yahagurutse data buja mugirire neza. Ndio. Niwe wabatumiye bataraza bakiri mu mihani wabo. Yes, wari wababonye. Amina. Bagirire neza. Mashimeshi kumana. Makofi mengi kwa Mungu. Usubire mu vyicaro. Mrudi katika kukaa. Makorari y'abaririmbyi mwayabonye mu mwanya murumva Kwaya ibirango. mmeshawaona, mtasikiliza matangazo. Ngiye kurangiriza kuri uwo muntu. Naenda kumaliza katika mtu huyu. Uwo muntu yakekeranije. Mtu aliyekuwa na wasiwasi. Hariho abantu babwirwa ibintu Kuna watu wanaambiwa vitu kubera ibihe birebire kwa bibagizemo, sababu ya muda ambao wamo, bakumva umenga ibyo bintu ntibizoba. wanasikia mambo hayo hayatatokea. Ngiye gusengera umuntu afise umutwaro, Naenda kuombea mwenye hitaji yumva ko atari kuwuvamo. ambaye anasikia singetoka. Mose wa kabiri ntabwo azakora ibintu bisanzwe, Musa wa pili hatafanya mambo ambayo azasenyura ibibambazi vyananiye abandi. anavunja milima ambayo imeshinda wengine. Birashikoka mumazi imyaka upanze, Yawezekana una miaka umepanga. birashikoka mumazi imyaka utagira akazi, Yawezekana una miaka huna kazi. birashikoka mumazi imyaka ugwaye, Yawezekana una miaka hunaumwa. bigashikoka mumazi imyaka utarurira indege kandi bishaka. Yawezekana una miaka unataka kupanda ndege lakini hujapanda.
uwo nawe n'umutwaro. Hilo nalo ni hitaji. Ukabona indege zica mu kirere, Unaenda ndege zinapita angani, ukagira umutima wo kuyishaka, unasikia moyo unahitaji, ariko ukaraba iyo bizoca ukabura. ukatazama ambapo yatapita unakosa. Uno munsi ngiye kugurura inzira zawe Leo hii naenda kuombea njia zako katika jina la Yesu. Nimba ushaka imodoka, kama unahitaji gari, ngiye kuyironka mu izina rya Yesu. Unaenda kuipata kwa jina la Yesu. Birashika ukaba warugize igihe, yawezekana ulikuwa katika wakati mrefu, ukabona imodoka umenga naho yo, unaona gari hutapata njia itatokea wapi. Abantu benshi bataragura imodoka barabizi. Watu wengi ambao bado hawajanunua gari wanafahamu. Iyo utaragura imodoka, kabla hujanunua gari, uguciyeko n'imodoka, anayokupita yote umenga n'umutunzi yarengeje, unaona ana vitu sana, umenga aragusumba, unaona kama vile anakushinda, umenga kurusha n'ubwenge, unadhani anakushinda hata akili, ariko bijya byose ni Imana ibikora. Lakini hayo yote ni Mungu anatenda. Uzugende muri viruzi uraraba, uje uende tauni utazame, uzosanga abanyonga imodoka benshi arabakecuru, utaona wanaoendesha gari wengi ni wazee, uzosanga abanyonga imodoka benshi uri kurabaraba umenga wanaoendesha magari ukitazama utadhani ni wajinga, kabona umenga arahumirije, unazana amesinzia, ukiyumvira ati ibi bintu ni biki, ukafikiria mambo haya ni bijya n'Imana ibikora. Hayo ni Mungu anatenda. Ni Imana ija kugurura, Mungu akija kufungua, niraba amashuri, itazami umesoma, niraba iyo wavutse, utazami umetoka wapi, niraba bya bindi bantu baraba, itazami yale wengine ambao wanatazama, ariko iraba kwizera kwa, inaangalia kuamini kwako. umuntu yumva ari bahagaze mu kwizera, ambaye amesimama katika imani, agize igihe apanze, ana muda amepanga, ukabona umuntu urusha ubwenge aje ku kwezi ngo mama yera yaje, unaona mtu ambaye unamzidi akili, nipe pesa zangu. Umuntu atarajabuka n'igihugu, mtu ambaye hajavuka hata mlima, mugabo umaze kugendera mu bihugu 4-5, wewe umetembea katika nchi 4-5, ngo mama yera yaje, nipe pesa zangu, ngo cyangumvire mu nzu, au utoke ndani ya nyumba yangu. Ugiye kuba uwumva ko agiye kubaka inzu yiwa vyaguruke dusenge, ambaye anasikia anaenda kujenga nyumba yake asimame, uwumva ko agiye kutembera mu modoka yiwa hagaruke dusenge, ambaye anataka kwenda kutembea katika nyumba yake ainuke, waragwa ibihe birebire yumva ko akeneye gukira uno munsi haguruke dusenge, umuntu yumva akeneye umutaha haguruke dusenge Imana yemeye, Mungu amekubali, uno munsi gende bishuye, leo anaenda meje, icyo bisaba cyose yamaze kubivuga muri uko kw'icyenda kuza kurangira wabonye igitangaza. Tugiye gusengera igitangaza, igitangaza ugiye kukibona, igitangaza ugiye kubibona, ugiye kurira indege basi babireba, bari bavuze kutazoshika muri vile, walikuwa wamesema kwamba utapita tauni, bagiye kuguherekeza ku kibuga c'indege, wanaenda kukusindikiza katika airport, abari bavuze utazodandaza, walisema utakuwa mfanyabiashara, bagiye kuba bakaraniya bawe, wanaenda kuwa madarani, bagiye kuvyikorera uvuye kubirangura, kujitwisha ukitoka huko kule, bagiye kuvyikorera Hallelujah. Data buje mwamushobora byose, Thank you Jesus. urakoze kubyumvise, urakoze kubikoze. Asante Yesu. Barahagurutse bakeneye kubona igitangaza. Jina lako Mungu. Ndavuze ati igitangaza no bunyene, ntabwo ari ejo, ntabwo ari hirya y'ejo, kora mu ishengero ryawe, reka umuntu wese yahagurutse agahaguruka mu kwizera, uwo niyakire igitangaza. Data busha, ukeneye kurira indege yurira indege, ukeneye imodoka yironke, ukeneye kubiwa bibone. Yesu, urakoze kubyumvise. Amashi menshi ku Mana yacu, Imana ibahezagire cyane. Mungu awabariki sana.